Yes, reka nongere kubasuhuza, reka nongere kubaha ikaze. Nshuti bakunzi bakundwa muryango mugari Rwanda Media Group Please nongeye kubasuhuza, nongeye kubaha ikaze mu bice bigiye bitandukanye. Turagarutse kuri aya masaha ni mugoroba, tugarutse tutarwiyambitse inyamunani itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ni umunsi utegerejwe na benshi, ibigomba kuvamo ibyo tugiye kugenda turebera hamwe ibyamaze kugenda bitugeraho hagati y'igihugu cy'u Rwanda na RDC kuri uyu munsi wa tariki 27. Nuko hari igikorwa cyo gusinya amasezerano ku mande zombi, aho abaministiri b'abanye n'amahanga baje kwitabira iki gikorwa. Nyamara hari impamvu magingo aya zimaze gusohoka ziri gutuma aya masezerano atari gushyirwaho umukono ku mande zombi. Tujye kugenda tubigarukaho gatanu ko kandi kabisa. Ni David ugarutse, ndagusabye kugira ngo uzamure subscribe yawe, ndagira ngo usharinge ukomantinge, kora ku gapfunsi kareba mu kirere, ni like yasigaye dukomeze kugenda twibanira. Ucyumva ari David nyamuna, egeza agatebe kawe impande y'indangurura amajwi yawe asigaye amatwi, uyahate indangurura amajwi yawe asigaye dukomeze kugenda twibanira. Twihuse cyane rero muri iki gitondo cya tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025, twese twabyutse twumva ko ku ruhande rwa RDC n'igihugu cy'u Rwanda bagomba gusinya amasezerano. Uko byagenda kose rero, amwe mu makuru amaze kuba yatugeraho nuko izi mande zombi zamaze kugorana kuba zasinya ndetse kuba zashyira umukono kuri aya masezerano. Ni mu gihe aya masezerano akubiyemo ikijyanye n'ubukungu, politike ndetse n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Rero nuko magingo ya amwe mu makuru yamaze kuba yatugeraho nuko aya masezerano igihugu cy'u Rwanda cyasabwaga gusinya yarakubiyemo ko igihugu cy'u Rwanda kigomba gukura ingabo zacyo zibarirwa mu 7,000 kugera kuri 12 baherereye mu gihugu cya RDC, ndetse gukura ubwirinzi bwacyo ku butaka bw'uburasirazuba bwa RDC. Aya masezerano rero mbere yuko Olivier Nduhungire ayasinya ngo yabanje kuyasoma, aho yaje gusangamo gukura ingabo z'igihugu cy'u Rwanda muri RDC, asangamo ububwirinzi, aho yakomeje kugenda ahakana avuga yuko nangabo igihugu cy'u Rwanda gifite mu burasirazuba bwa RDC. Iki rero ngo cyaje kuba inandaro mu byatumye Olivier Nduhungire adasinya aya masezerano. Rero magingo ya kugeza magingo amwe makuru ari guturuka i White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko nshinga amategeko ya Donald Trump, aravuga yuko ku mande zombi ubu magingo ya hakiri kuganirwaho kuba amasezerano yasinwa. Ni mu gihe ku ruhande rwa RDC Therese Kayikwamba witabiriye aya masezerano ndetse uyu muhango wo gusinya aya masezerano, nuko RDC amasezerano isabwa gusinya akubiyemo gukura ndetse no kunetiriza burundu abarwanyi ba FDLR. Iki rero nuko uwitwa Therese Kayikwamba yaje kuvuga ati abo barwanyi ba FDLR niba bahari turabyemeza neza, tuzabanetiririza. Iki yaje kucyemeza, aravuga ati ariko icyo twizeye neza kandi tuzi nuko abo barwanyi ba FDLR M23 yamaze kubanetiriza mu burasirazuba bwa RDC, aho Therese Kayikwamba yakomeje kugenda ashimangira ndetse yakomeje kugenda yemeza ko FDLR ihari ubu ngubu ari FDLR yashyizweho na M23, ari abaturage bashyizweho na M23 bambikwa impuzankano ya M23 ya FDLR, bashyizweho n'igisirikare cya M23 kibarizwa mu burasirazuba bwa RDC, ko ngo abo ari abaturage ba Kongo M23 yambitse impuzankano ya FDLR, ko atari abarwanyi ba FDLR. Ibi ni byakomeje kugenda bishimangirwa na Therese Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya RDC, aho yakomeje kugenda avuga ati muze mutwereka abo barwanyi ba FDLR muri kuvuga bari bo mu burasirazuba bwa RDC, twe turemera kubakura ku butaka bw'uburasirazuba bwa RDC. Ariko uyu Therese akomeje kugenda yemeza, ndetse ni bimwe ni bya MONUSCO yakomeje kugenda yemeza, ivuga muri raporo yagiye itangaza ko M23 yagiye ifata abaturage muri access zigiye zitandukanye yigarurira harimo Kibumba, ikabaha $1,000 ndetse abandi ikabemerera kubatuza mu mujyi wa Goma, asigaye nabo bakemera kuba abarwanyi ba FDLR ku mugaragaro. Rero Therese Kayikwamba nuko yakomeje kugenda avuga yuko abari kwitwa ba FDLR ari abaturage ba RDC
bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bambitswe impuzankano muri operation zikomeye cyane M23 yakoze mu bice bigiye bitandukanye ifatamo abaturage batumvikana nayo ikabambika impuzankano ya FDLR ndetse aba Tresike kwamba bakomeje kugenda ashimangira ko abari bo M23 gikomeje gushimangira ko ari FDLR abashinjwa kuba barasize bakoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda. Sasa rero murumva ko kumande zombi bose bakomeje kugenda bahakana, bakomeje kugenda batagira ibyo bumvikana kugira ngo babashe kuba basinya aya masezerano. Olivier Nduhungirewe yakomeje guhakana ndetse no gushimangira ko igihugu cy'u Rwanda nta ngabo gifite mu burasirazuba bwa RDC, mu gihe muri aya masezerano Olivier Nduhungirewe yagombaga gusinya harimo ko igihugu cy'u Rwanda kigomba gukura ingabo zacyo zibarirwa mu 2007 ndetse na 12 mu burasirazuba bwa RDC ndetse no gukuraho ubwirinzi gifite mu burasirazuba bwa RDC. Ngaye nguko rero twese dukomeje kugenda dutegereje tureba ibiri buze kuva muri aya masezerano, niba ari buze gusinwa, niba atari buze gusinwa gusa ku mande zombi. Niyo mpamvu muri kubona ngo aya masezerano yamaze kuba yatinda. Rero muraza kugenda musobanukirwa byinshi biri bugende biva muri aya masezerano bishobora gutuma adasinwa cyangwa agasinwa ku mbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nadasinwa kiraba kibaye ikindi kimenyetso cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiraba kigaragaye nk'icyagaragaye ku itariki 16 z'uku kwezi kwa gatandatu ubwo amasezerano yari gusinwa ku mande zombi nasinwe. Rero aya nayo nadasinwa nuko ikimenyetso kirahita kigaragara icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuze muri intambara iherereye mu burasirazuba bwa RDC. Sasa rero reka mbashimire, reka mbase kuzamura subscribe zanyu, reka mbifurize kugumya kugubwa neza, amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kubana namwe.